san tirani kan zawai kan tang ho na awanga ni ti kha kan sia saphe quarters lama tang te pon ten kan unit gil ber tang po in kan in du sak ton na kan han lan tir liama kan ma December ni thuma LADC in than pui kan nei do na ke hi MNF je headquarters atanga campaign directorate in siama directora amo kurtua min siama wangin hun masalam chu aizol lam atangin detail men tele tu langte kan siama chuminua lemin lam atang khan ke ni po chuang sang sangin MDC biar sang sanga thu turte target nekal turte kan han fe suak veya vo in lama aing mazat lokalin daktu lama kan kal le anga kan sei to ang khan district council in khan hi anol puya kal hei thei ani lo wangin politics sa amuna han changkai thei tur om te le kan thok tu te pui boma an ma ni thamon tu tur amingin kan inda kwal chawania ho ho han be chi ani lo wangin sub headquarters ziga po detailment te nin lo in siam te le sub headquarters area chunga kan headquarters swai tu then khat te po tlomai takin madi theina muala an bu me ka zela langdi pe chu a district 9 he wangin kun hnung lama te po kan ho tu te ruam man na in la pheile tu ra po kan ngaya mi puiten min khongaya tu na po ruwa khan kal me ka le attend ena chuan kan pur khop maya dam pabial ang thau mai khan result him om nei thei kadin be se le mai ti chin kha kan soidu thu pa the ni mai selangin aba chu zirto pa report kim changzok te kan senior vice president kalkwalin aron nei do ra wangin chu chu kan soidu a ke ni hi chulama kal tur kan ni wang chuan kan elai kan hun man so hian kan kal le mai do ni le kan thu fel ta de uboka chin kha cho kan lut mai do da kan ena hnung lama te khan kan la zine noi si wangin kan wak kwal kan fangkwal ve ni kha voi na ka soidu achu tun naya isu tam tak hun eng machan chang kal to kan chief minister ulal doroma lungleya alopheya nisom ni November a khan karma sa ni lai thotan khan press meet te ma athu soya Mizoram State University Aizol headquarters sa omtur lungleya da ani tur thu apuan chungchang le chumi kai noya chuan aphena uluk taka hangai thak chian khan Mizoram State University ruam manalo omto Aizol headquarters tu tele atu sang akai noi te kha MNF idan lo duan fek to ani wanga an chun jam mai tele heng lung leile a chevel chim lampang te du sakna khanga khan nei lo ang deuh tho thangin MNF sarkar kalta kha min pu na awma wangin le lung lei mangai ta viu anga an in soina kha a reality han soi katum dona ni le tha le office order te po han soi ati chiang tu turin a then khat ka tuma wangin angai nom viau lo mai theya chulai te chu kan soi do ni chu te rual chuan chim lampang hi abi takin lung lei le a chevel hi Mizorama kan mi poimo masate kan mi thiam masate hring tu kan ram sarkara po alu berte po helama tanga don chuak kan central service officers te department kan how to lian tak tak te hi chimlam chuak an tam ema Mizoram chuak bur ani thina ni chu voin ni thlen po in mitam tak te po na an soile kan mi ro pui kan ngai sante an om tam na ani thina chung te wa chon tho khat lai hun engmo ti tang to khan zirna in chazok te university le apeng te po
chim lama hian kan nei ve hi a tul ani kan phu ni ti hi soi a om to thina hun engama chen chang chu thu chu akal to ni a khan palio lewa Mizoram State University chungcham bi ngai to na hi chu hun ni thum kalta mai kha abul chan na ala ni wangin hun masalam zo ka khan Mizoram University kan nei atanga Southern Campus akan pa kan nei a Central Sarkar sumle pai le an facilities thate manga chimbial lama abik takin lunglei muna nge hian Southern Campus a ngei theina tur khan ma lak na te po kal china MNF Ministry kan sarkar liam kal ta khan sumikal ko nga chuan na sa takin MNF ten ma kan lani Southern Campus theina khan kan Chief Minister Zom tak Puzoram thangate Higher Technical Education Minister Dr. R.L. Thanglianate tin ama puibom tu lunglei not bial tu MLA pu vanal Dr. Vanal Chan pu epo kha Higher Technical in charge ani tele wangin tele lunglei area kan MLA te khan Southern Campus kan nei theina khan nasa takin ma an la an soi cham chia kan ho tu ten delita nga te aniamo Mizoram University thunei tu ten enamo chum tam an soya ma po kan sona kan kal thui khop mai pu puiram mau se prama akar za thumzet pu pui khotangin Southern headquarters atara Mizoram University campus atang khan ram an peya chung amun ma te po chu kan sarkar khan revenue department kaltangin ate fela lan list te po asiam fel veka Mizoram University thunei tu te na po heile aram po kan peita establishment atul tu ang inti atan ti in aram zong zong po kha apas ne kan thelu man veka chumi ina entir chu Southern Campus University puitlinga apeng lian pui mai hela hian a oma zirna mun cha a theina tur tan khan MNF in nasa takin ma alo lani ti hi in khiat non ka du ni a mai ra jawan doi thak takin covid awanga India sarkar ni mo khove na ni mo Mizoram po in sumle paya kan du ang khop man tur kan nei lo wang khan Southern Campus po in principle nei tura binti to nuwa post fill up post create tur khan enge machen central sarkar kha a ipa a in san mar chungin bulchan kan tua theyang to pa kan han nor po khan self financing hanti mani le mani ke mani ina kan bul han chan nok nok tu te khan min han tia kan state kan han pacheve de bok nen a policy a principle Southern Campus nei tur khan engkim min renti puyani hei hi la zui fozel chul tak po ani mai the nakina kan soyanga chuti mek lai chuan India sarkar hian National Education Policy India rampuma education zirna ma kan son theina turin le rual khai jawa kan kaltan theina turin NEP 2020 antia aduanga chumi am chuan India rama zirna kan kaldan tur kan hoidan tur te state tinin chumi ang chu kan zoma target goal kan nei tur kha aron siam chuaka chutiang tu chuan India rampum education minister te secretary te director te bin ko khoma kan zira kan ti nuwa kum sang ni le som ni le pani khan MNF sarkar lai ani chu chumi lo zira lo en tu tur task force po kan sarkar khan kan dinani chu task force chuan uluk taka an ngai tua ruam man na te ham khan an siam nu khan ni som thum pakhat July sam ni som ni le pathuma khan task force chuan cabinet meeting higher technical department kaltangin agenda anon the lut ta NEP 2020 atanga han en hi chuan Mizoram State University akhan pa kan nei ve hi atul don ani
hemi din nga ko ngai sarkarin ro man na siam tha an tia cabinetin uluk takin athira khai Mizoram State University din na turin malak chan ni ro se ti in MNF sarkar Mizoram thangkai khoi khan thutluk na siam ta ni chu ni somthum pakhat July sang ni somni le pathum ani chu thutluk na ang chuan ni som paruk August sang ni somni le pathuma khan drafting committee sarkar chuan adin ta ni som paruk August sang ni somni pathuma University Bill drafting committee sumi drafting committee tele kan higher and technical education minister Dr. Thangte po kha voi khatsia an meeting ho mana sarkari da ngai poi mo ziate uluk takin kan tu kan fa chuan local jail turtana chorna university kan le theri tura bill an draft po uluk tura du thute kan in khila chutiang chuan kha drafting committee te po kha India ram hundanga state university lo nei to te abik takin kan tlang mi pui te le kan an pui engting ge kan kal pui thayang ti zil chiang turin atir te po kan intir chua kha huta Jammu and Kashmir lama Srinagar at khwan an state university an nei dan te po an zuk zir hong hong an zuk kala thani vel chumi in nga an la a zir chianga an fe kola an kal kwal nuwa khan October tha sam ni somni pathuma in than puan ania model code of conduct puan ani ta ka wangin keni sarkar lama omchukan kut puan ani ta official din keng chhota ni van do that kin in than puilo oma kan kata sarkar thar ZPM alo sarkar ta ZPM sarkara higher and technical education changtu khan kun masalama MNF ministry in Mizoram State University nei tura ruwa manna local pui kha tha ati wangin ama ho ngai pon drafting committee te thu in ma an la chun zam ve ta mapa chu an malak na te chu kal chavin drafting committee po in a thu te an shual mun fela ni som thum pakhat July sang ni som ni le palia Council of Minister te na an lo thira an lo ena ruam manna drafting committee ina asiam te lo en fela cabinet kompui turi ron the chowa cabinet tin uluk takin athira siam rem ngai lai te adu dan te amul ma turte engkim ena a latwai ma khata ngai tin apale le ya chumin huwa chuan ni som ni pani thasom pani sang ni som ni pali ni kum Christmas no na khan aron lu chho le a chu cabinet in uluk takin ena amun tur animo a subject zirdan tur animo cluster type engki makha he kan sarkar hon ZPM hian cabinet apasta a nili thathum sang ni somni panga kumin kumtira khan assembly budget session he Mizoram State University bill hi lolutin lungrual takin kan pasta ni chu ga tingai soido intimate he akum anni ka soijong jong kha tunami kha infiat non ka do chu mania lunglaya kan chief minister in khu soya helama tangin Mizoram State University hun ma hi lunglaya da ni ro se ti te kan lo ti ya the to pin lunglaya kan college te po hi din hun thaso kha oma constituent college ani amo tin tuna ruam manna kan han siam sanga class tara po telve se kan du lai khan ama kha in soi filima university headquarters omna tur jong hi MNF sarkar ka dan lo thang lok vek to anti ang kha kan han chun zom ta ati in lunglei mi puiten autun ma changa Southern campus kan lo boy puito ai zola chon Mizoram State University Alian Mizoram University lo to ikfai te to helama kan nei ve tul to ni tia university masaber kan be se kha MNF 10 ai zola headquarters an lo da ti in aron soini ma se kha kan soi kha ni som ni pani December sa ni som ni palia nem heta amun matur engkim po siam tu kha ZPM sarkar hi anni
lung le ya da lo tu kha an ma ni hian ni tin an ma ni sarkar hoya che he bill Mizoram State University hi din nirose amuna po aizola nirose ti hi ZPM sarkar hoya mars thla khan kan pass khang zong zong ka MNA pass ang main thariat kalta to nimin lo kami kha mi puite bin ngai adu tuk nge YouTube pa po kan assembly thu zong zong khala en thei me kela om helaya hian lunglei le chevel chim mi puite mangai ber tu angin sarkar kal to te khan heng ham chat na tu zong zong ai zola an lo da ke ni chuan LMC ate MLA thante min du saka thaba lu nan hei hi kanon ti sak don choron tia kut kan bel dur dur ni kha nimin min da sak du lo tu kan nur na wa ron da tu ada lo tu MLA min pu ngot kha adik lowa chu chor soi hi ka du ni ada comment ne kim kan nei ve ka ni tin chu changa ni lo athu soi pakhata khan tun chung kan university nei tur hi cluster of college sang sang te soi khoma po khoma school sang sang siam na tur khan ya he ang te po hi MNF sarkar khan alo siam lok vek to a aizo lam school college pali panga atia lunglei chu pakhat chaw telar aron ti ni kha a press conference a khan khang te kha atak takami lo tiang ti ka lawani tuna cluster of college ong dan tura chuan hei hetai document po ka kenga government Aizawl West College sa khuan School of Social Science le Social Science dinanianga government Aizawl College le IAS iya khuan School of Humanities and Education a omanga government Citizen Science College sa School of Science a omanga government Shangman College sa School of Economics and Management a omanga Mizoram Engineering College School of Engineering and Technology lungleya hian a omtel ve do nani chumi a soi tum chuan khang zong zong kha sarkar ba sai lo ro man sa veka a thana wangin lungleya pakhat chu omang khan a soi ni ma se he order an tharla mai khapa chumi thanna order chu hi nia ni som October sang ni som ni panga press conference ani ma ni som lia sarkarin hei hi order chuan chawani kan chief minister kha aron zan kal lu to ka a chiang lo lu to ka order po en vek thein omani university an din dona bill an drop lai song song kha chuan khami mit tha kha chu an ti ani cluster of college turin Aizawl Kapi college te kha an tia atak tak nim ngena order song song po hi an ma ni siamania drafting committee ina anarwa mana ani phungtur anti zongjong po hi anma ni ZPM sarkar approval le anma ni hoiti ania chimbialin lunglei khopuin Mizoram State University ma helta kan lo thira kan nei lo na chan a headquarters kan chan lo chan kha MNF ti anga helaya ran soi zongjong kha ani lo zia kin engkim oma record engkim ti hi ka soi du le voila ka sin ko ma po hi ka soi tul ka ti wanga ron soi kani tin chu lo le chuan an thu soi ti chiang tu tur assembly a kan thu soi zongjong hi record vek ania zia chu ani bok thina chung zia chu po chu hi Mizoram State University bill kan soi ho ni record hei hi thu soi tu zong zong thu soi chu zia chuana ania YouTube pa po in thei thonga hei hi a hard copy po ka keng thawani mi som le panga in bill kan soi howa a chang tu a khai khom tu ne som le paruk kan nia chu minia an soi sang sanga po khan kan lo hiat khim simatan helaya chief ministerin lunglei mi puite dot mulum tak thudik tok lo wal out taka asoi ngam kha min za lo le lunglei mi puite ti in khet ka du na chu mini nili thathum sam ni som ni panga
kan chief minister thu soi chu draft bill hi ni somthum pakhat zun ate hi July ti tura zu le somthum pakhat om lawa dimina he mi ang hi ka soi awangin athu soi kal sual kha adet po dik lawani council of minister in alo thirin tuai ma ngai te tuai ma pulal do ma thu soi ni chu amun tura po aman mo thak to sia luang mual west aizol government chochung high school thang sericulture rama government west college da tumania abul geology and mining te hi industry a loi chho mai se Mizoram State University da tamai ira anti thule mala na po enga mo chen an kalpui to thu nili mars sang hi som ni panga khan ama chief minister nge khan asweni ma se helaya ro soi khachuan MNF in an lo da fel victor ati loi sini kan MLA te lung lei lama ni bo champhai te mo khan mani muna university kha omseti in thei top khan ama chon man lave ni amai ro chu kan sarkar thon lai mek ta hian arem love antia an lo nial tha ni som pani February tha khanita in ka ria lung lei lam MLA te le champhai lam MLA te le bithanem ngai then khat te kha school education minister higher and technical education minister ni bok hian university bill aput ludo na wang khanin lenga asoma an soi ho ta chumi a chuan Mizoram State University hi aizola nge achulda chan an soya khanin hetiang hian kan education minister chon asoya university re hi state pona changa kalpo olsam ni te ngai external member te le visitors te tan olsam airport nai nia ngai thua sei ni chu lo le chuan kan minister achang tu chuan university din tur hian college panga nei angaya state sarkarin up po khom thei turin college lian angai boxia lung le ya chuan college pani kan neya chuti lai chun aizora chun panga bor kan neya rem chan zok na le lo thei lo na wangin aizola Mizoram State University headquarters kan da ta ni tin assembly ya po asweni an mani da po khom ani zong zong po asweni makati le achang chon kan nui za thak lek lek riat chu eng wagin nge lung le ya State University headquarters da ani thut dan ti hi ka ngai tua kan lom viau ani mai thei tu na hian in lo ngai tua zui turin lom viau ti hi in ngai tua zui ka du ni voina hian lung lei mi pui te hi pu du ma lo khalin ai zol tu kha lung le kan thak dong kum thara session masa achang to minister ka khil to amendment ron siama ai zol kha lung le thak turin ka ti fel to tiang tu kina soi ni in lo lom via wa in lom tak tak donem ti in ngai to zui nga ya chu a phena thil tam taka om chumi a chong kan soi du a chu kan State University kan soya a bill kan soi ni khan engtin nge ZPM MLA te hian an soi in MLA te enge an soi ti hi in ngai to le ta chulani voini a chuan dam pa bial by election a an van duaya an tling talova chuti lain har sada dangan to ka advisor to CM finance in bangan thelu ta tin chu changan hi lo an ma ni chung kwa PWD minister bana kai chop ngai MLA pani pui tu te siama ngai chung ko boine noi an nga awangin ZPM sarkar hi achi ai apanik na sani chumi wang chuan an ngai to na poi amum lova lung le ya aron zina athuron se ati thut kha cabinet meeting decision cabinet in uluk taka angai to a agenda pa ngai tia khira chuta agenda lung le da ni ro se ti po ni reng lo asoi mang ka chong cabinet chu informal in kan in ron chu tia informal kan ti chu thingpui in pa vel te kan ti lung le ya ombe se thalu mo le an tia tu mo in
chalo ti po am se kan ngoya chulai tu te chong ring velin na mo hei income bana committee in chu follow den dik den kan han tiam kan han kalpa kan ron ang dewa anti khania official tenen a pros and con a thadon lo hetia kan ti hian adik do lo ti po examination po reng lo wa an mani po lungrual kim le est po lo agenda po approve ti po lo wa local achi ai apanik em la ya lung le ya in lo nor box ya puang de uthor ang ni chuta an puang de uthor khan sarkar ma sa ka min pu ri hot le ngala kha ama ti ve ka kha ama ale ama kharo in cancel ani aizol lama chi minister lal do ma khachun aizol a da thapa lung le ya lo kala lung de ya lal do ma khachun lung le ron da le ma ya ama minung pan hi ron che ni voin ni a enge omzi zel ti in fiat atul do na khabi university bill kan soi ho ni khan lung le MLA pakhat chuan ti he da soya aming ka soi lo nga ai dol youtube pe lo endon ya state university muntura boina omchi arin lo thule abil aizol omtur athop thu lunglei MLA nge hena soya lunglei MLA khan bana khan an vole box setero lunglei MLA pakhat chuanin minister khan fakwiawa he Mizoram State University bill Mizoram ta na chin sia tla remarkable soiho na telve the hi ain chuan thule hetiang anga alo oma soive the tu ni atu le fa ta po achhuan viau thu aizol headquarters on tur kha achhuan alom thu kha in MLA pakhathian asoi le bokani lo hai te u voide chon chun ban tum wei wei the thil tak tak hi lung le bi puiten ngai tu ro voide ka ngai tu na ombai mai chu kan ram lu ber hi ambani fate in nei na man pu zu kal khat ambani kha zu bu phachuang mi alova azuk mu chun le zu kom kha chu lem chang thiam amita panen khan anin muwa lem tunge chang thiam zo hong ti an soi thin kha ai zo le lung le om dali ang lo ni tu tiang che chun in MLA te po kha ani tho mai the ni chu tiang vel chu kan bo ru khan ya minister pakhat kha mini soi po khanin Tunabi ang tho khan Mizoram University State University voinia kan nei tu le ro man na that zia te soi ho na tel ve thelom thul hi ran soi clear ra ZPM MLA som hi pasari thu te jinga khan Mars Nilia Mizoram State University kan soi ho nia debate mi som le panga kan ya ZPM MLA pakhat ma in lung le ya dan ni ro se anti lo reng ani voida du ber angin soi le a opposition ben satang se in lung le ya thazok lo mo tien om zo ani lo en ro lo hai ro voida mi pui hi min ruai mi dana hi min bum mai mai tu mani chu kha chon lom tur nge lom lo tur ti te ngai tu le a chul ni ram ro real na hian kal phunga ne ya Mizoram State Legislative Assembly in uluk takina ngai tu a assembly proceeding uluk takakal sokha lungrual tak kan pas kha how to pakhata lokala an cancel remote mai ta kha amma ka dictatorial power voina hian sipai sarkar kan ni tang ti mai tur democracy lungphum po an soi ching cheya tin kan assembly za omnate ati cheveka heng ang chi anti don ani po in uluk takin soi howa assembly a ronti le turania in clear anga amun kha mai kha atul nge kha Mizoram State University bila kha abula changa tithar thale veka lunglei mil tura siam tulang voida aizol mil tura siam ania dik tak chuan cluster of college an ti ta kha
zirlai sang sari vel ahuam do na kha university khan tunan po khoma khan lung leilam chu zani vel chu om do na nia kan lom viawa zirlai sang ru chuang kha khami abul chu tur kha ai zo lam vek an ni do na amingin hela hian vice chancellor register khoya mo hen an building pani khachun han sathar mai thaya omta seng helama en kol vak turan nei don lova solama meeting le ngam chhon lamin sota site office an sia bangat om tuan de usakam alang ring voina hen adin da na in ta tura din ni lo asiam phunga lunglei nen tur in kha an siam lo phim phim chu wang chon voina hen kan lom ma ta hi adik nge dik lo kan duwa kan demand don ni chuan abul jeng ti tharo se voina amun ma tha ka amendment ti lampang ani lo tuna me bira so athar laka lunglei ta na asiam ani lo chuan chu ti zon siam se MNA chu kan thop don lunglei in zirna tha higher education thar a leina tu ni zat MNA in full support kan lo pe don chu chu kan du da na ni southern campus puna sa taka beitu kan ni voina university in mathirin lo be sei Mizoram University campus ang khon ni don lo tu na mi hi chu cluster of college ani anga khoi lai bo building pani khanan sa nga a ho tu administrator tan om ringo tanga in college kal ngai na kal ring don maso na tak tak eng ma om don lo PG course MA mo doctorate sina pakhan ma in lungle khan om don lo re tun mi a hian ai zola ma ve kala om don so tuna hlima ZPM fakbak bak tur kan niem kan ngai tu chian anga ni chu ba chuan he Mizoram State University dua tuipuya ngai tu na mangte in ti tha lozir chiang le ula kan sarkari ai in phal tak takani chuan athar liao liabin Mizoram State University bill hi draft thar se kan mil turin PG course doctoral jira song po kan nei ve thei turin an siam seng assembly house aron soi ro se ran pulu ro se kan lo pui don nia vo in ni mi chin chu rei lo te a chuan alim a phur hi kan mi ta khupang kan chief minister ron puan lo khan ninga akalna ni ta chief minister lo honga adik tak chon ahan puan dan kham makania education minister khana puan turpo kha khelem lo mela chu changani lo a mun tur kha an ruwa mana luang muala engkim a mun turpo an siam to a government Aizawl West College bula china ka soi a ka chiar ang khan geology and mining mun tur khu an allocate vek to a low office lai lo ka turin sikul pui kona government Aizawl College building luiso ruam han vek ani to a an chei bola an bungrua te po an thiara chief minister in helaya pon ni ta khanin university building turin alla thatang mup nia bole alom omem ka phelo tu kin jing lung lei ka ron khen don khen khan department how to lian te ka bikwala ani le lung le ya om tu ra puan ani ta sia engtin nge mai la don instruction in dong to em chief minister hetangin amo higher and technical education minister hetangin lung le ya om tur zogin mala tan ro ti om em ante eng mala om lo an ngoi topa angkal na ngaya na tlan kha chun zom chi to bok si lova le gan zong ti ngai om to lova instruction om lo re ga eng tin ma soi om to lova kan state university kalkong tu rahi voida chuan abanga bo le ni thok tu aboi pui tu kum ni chung ha taka lo boi pui to tu mek taka voida chuan in an chapa an ruma ngom ne ya engkim kha chuak ta khati baya a puang thei tu chu ni na me ma han puang ngot mai kha chu o puan don poin herrem dan tu rang chi te tu na kan duan meka a thu herrem dan tu te min fil selangi chu tiang ni lawa kan na tan mol lai in puan nan ngot mai chun tiang ni chu wang chuan kan kal kong hi abil a tholo
a bow ani chu wang chuan chim bial mangai tu lunglei mangai tu Mizoram State University puitling cha chan fel fai taka cham tur chang duang nei tu chuan Mizoram State University bil thar ke mani mil tur siam Aizol oriented siam ni lo kha dikta chol kha ro huk ta se kan hato ka ngim ke themi ka ring chu tiang tu chu kan ngai tu kan se na nga ya chu lam hoi zo chon I theyang u adik tak chuan kan dream university campus kan nei tur kan no be siam kha pakhat ma om don lo puk puya MNF sarkar la ya akar za thum kan da ta khu man lovin om ngot don ta emmi engtin ya om don chu zong zong chu zo na atam le mai chu thu voina in tua cha la ngai ka soi thei ka loma voina lunglei mi puita kan chang ruala Mizoram State University hi kan huna om nge se ti kan dua ruang manna kan ne kut kan ben dur tu phena hian solama aboi puitu ten lua haya engtia kaltur nge pakhatina puak rigota asoisi to silowa a minister po hil to lo official po ti dar hil to bok silowa delhi azin le dai to tuna om ngai na to lo om lo ngai na po thelo ni helai ram puang thor engma om lo chu vel chu a ground reality in fiat ka du wangin karon soya ka soi fia du thui tak ka soi du chu khang zong zong thil tam tak kha ir fiak dam do ya changam ti ka hlaw ni lung le yani som ni November aron soi khan ir fiak dam do a pe treu cheu ka soi kha MNF in amun turan lo thang vek to a ke ni chuan du sak takin lung le kan da don cheu te tia cluster of college than zong zong po MNF than vek ania aron tia hei an than na order te po karon king le box ya ir fiak dam doi hlir ania chu wang chon cho tak khu ka khu pui tur nge khu pui lo tur nge he thu min puan sak uk to mang hian university tha kan nei the turin ho i chang wa la mu karon te ni chu kalome